3 cara budak sekolah ponteng puasa. Amaran, jangan tiru aksi ini. Pertama, botol air dalam beg. Ketika bulan Ramadan, pelajar yang geng ponteng puasa akan meletakkan botol air dalam beg. Straw akan diletakkan siap-siap dalam botol air untuk memudahkan mereka minum. Ketika mereka nak minum, mereka akan berlakon seolah-olah sedang mencari sesuatu dalam beg dan masukkan sedikit kepala dalam beg untuk menyeduh air menggunakan straw. Kedua, minum air paip. Ini mungkin cara mudah dan miskin yang digunakan oleh geng ponteng puasa di sekolah. Kata mereka, rasa air pahit ketika bulan puasa seperti saksi. Biasanya, air pahit dalam tandas menjadi sasaran mereka. Jadi, kalau ada kawan anda di sekolah yang asyik pergi ke tandas ketika bulan puasa, cuba pergi intai. Kok-kok sedang menikmati kelazatan air pahit di bulan puasa. Yang tak pernah ponteng puasa, sila hadirkan diri dan ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Ketiga, makan dalam tandas. Ini merupakan cara nekat yang digunakan geng ponteng puasa di sekolah. Bagi mereka, tandas adalah kawasan paling selamat untuk jadi pot ponteng puasa. Tak pasti bagaimana mereka ini berselera menikmati makanan dalam tandas. Mungkin mereka dirasuk syaitan sampai boleh makan di tempat syaitan. Ha ha ha.